Komisi Benta ban kentiu ka kamri jingri ka ban longkalat ikinong rep bakin la ban kam kieu ka kamai. Haga khalai trek uyayong usembut menteri rang ba ka jelau ba Preston Tensong ulabo mau nongrem na ka benta bante ya ka poultry farm hamau reng keneng. Bat ban kentiu ru ya ka Stockman Center syaka kedan veterinary dispensary haga snong sorang kam. Hakini kicinya lang layadon lang u MDC kathan uba penyak sings im ubalong ru ucaman jong ke KHEDC ki he officer jong katanat animal husbandry and veterinary kino yalam shnong bat kipat ba nong song shnong jong kamauren keneng bat soreng kam. Uba Preston ulabo yu mau nongrem bantai ya ke Jakari Sneang lengba ke National Livestock Mission NLM hakijina lang ke belalong hamauren keneng. Bat hadin kani ulalait sasha sorang kam ban bu yu mau nongrem na kementa ban kenteu kerdan ya ke Stockman Center syaka veterinary dispensary lengba ke ram ke balashim na ke nabat. Uba Preston Tensong ulong ke sorkar kala thau ya ki babun ki lat banyarap ya ki nongrap na ka benta ban kentiu ya ka yok ka kot jongki bat ke jala barok kawai. Ulong shen an sapentri kamno ya ka piggery mission bat ula kentu ya ki pat ba bagi dai ban mi syakmat ban shim ya ka ni ka lat ka kabu jong ka mission. Ulong lada ki nongrap ki kwa ban riuspa kim dai ban syukut tang karep karyang hendrai ki dai ru ban sedang ban risnyang rimasi bat siar namar kamlong kebapiang ban sushan ya tek tang haka kamrep ban pendam ya kayeng kesem. Unil monong rim mo bengibu kumba arklur tam naka National Livestock Mission kabangin sasdang no sye arklur tam naka benda kanika poultry farming. How arjat kat pra hadin banga simti ban pet ya ka veterinary department. Ngani tuak epi ngai isnei ke veterinary department sa tangga kerteng. Nrem don tenrei nadu khat pra hadu menta. Ngai isnei nadu ki direktor hadu ki doktor ki ba don la ki chong ki jaka. Ki yodu thia du dem. Ban nga ong ye ki sko bahawat thia. Nabor badu prostur rubob ju thia. Namar bangi kwa ban poi ka jingarap sya kinong kendong baro. Ban ngayai perken mau biang ke nongrim jong ka MDA government hapo ka jingalam joga NPP kalong ka jingkela kan sedang nanong kendong.